আপোনালোকে চাওক এতিয়া ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এগ্ৰিকালচাৰ ৰিচাৰ্চ IRI যিটো পদক্ষেপ লৈছে, আপোনালোকে জানে যে আমি এডভান্স লেভেলত এগ্ৰিকালচাৰত ৰিচাৰ্চ গৱেষণা কৰোঁ আৰু ষ্টুডেণ্টক টিচিঙো কৰি আছোঁ। এতিয়া যিটো আমি প্ৰগ্ৰেম লৈছোঁ আজি মেকানাইজ মিলেট কাল্টিভেশ্যনৰ ওপৰত। মিলেটটো নতুন ক্ৰপ নহয় আমাৰ ইয়াত নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে। আমি যদিও কৰোঁ এইটো সময়ৰ লগে লগে লাহে লাহে নোহোৱা হৈছিলে, কিন্তু মিলেট ক্ৰপৰ যেতিয়া জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল, ক্লাইমেট যেতিয়া চেঞ্জ হ'ল, মিলেটৰ আকৌ প্ৰয়োজনীয়তা আহি গ'ল। কাৰণ কিছুমান এৰিয়া যিবোৰ আমি ধান কৰিব নোৱাৰোঁ বা ধান খালী হৈ থাকে, সেইবোৰ এৰিয়াত আমি আৰামছে মিলেট কৰিব পাৰোঁ। মিলেট ক্ৰপটো বহুত হাৰ্ডি হয়, ড্ৰাউট ৰেচিষ্টেণ্ট হয়, গতিকে আমি কম পানী বিচাৰে, সি নিউট্ৰিয়েণ্টো বেছি নিবিচাৰে, সেইকাৰণে আমি মিলেটছটো কৰিব পাৰোঁ। পাহাৰতো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পাহাৰতো মিলেটছ হয়, কিন্তু মিলেটছটো লাহে লাহে কিহৰ কাৰণে নোহোৱা হৈছে, তাৰ হাৰ্ভেষ্টিং আৰু প্ৰচেছিং বহুত কষ্টদায়ক। ড্ৰাজাৰিটো যিটো হয় মানুহৰ কষ্ট হয়, সেইকাৰণে আমি আজি প্ৰগ্ৰেমটো লৈছোঁ যে মিলেটৰ যিটো প্ৰডাকশ্যন আহিব, সেই প্ৰডাকশ্যনটো আমি কাল্টিভেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টেবুললৈ, মানে ফিল্ড টু ফৰ্ক যিটো আমাৰ ছিষ্টেম হয়, সেই ছিষ্টেমটোত কেনেকৈ মিলেটটো আমি সোমাব পাৰোঁ। আপোনালোকে জানে যে নিউট্ৰিটিভ কোৱালিটিটো বহুত বেছি মিলেটছত বহুত মাইক্ৰ' নিউট্ৰিয়েণ্ট থাকে, আইৰণ, জিংক, কেলছিয়াম, মেংগানিজ, এই যিবোৰ নিউট্ৰিয়েণ্ট থাকে, এই নিউট্ৰিয়েণ্টবোৰ আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বৰ উপযোগী। গতিকে মিলেট বহুত হেল্থি ফুড, আৰু আমাৰ যিটো ফুড হেবিট চেঞ্জ হৈ আছে তাৰ লগতে মিলেটছো আমি খুব খুৱাব। অলৰেডি ছাৰে ক'লে যে মিলেটছ আপকামিং ক্ৰপ এতিয়া, আৰু মিলেটছক আমি প্ৰমোট কৰিব লাগিব, আৰু প্ৰমোট কৰি মিলেটছৰ পৰা ডিফাৰেণ্ট প্ৰডাক্ট কৰি নট অনলি ইকনমিকেলি আমি ফাৰ্মাৰ্ছক বেনিফিট কৰিব লাগিব, ডিফাৰেণ্ট আপুনি যিটো কথা ক'লে ডিফাৰেণ্ট ফাৰ্মিং ছিষ্টেম মুডত মিলেটছক সোমাব লাগিব। এতিয়া যিহেতু উইণ্টাৰ আহি আছে, উইণ্টাৰৰ পিছত জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীত মিলেটছৰ অকণমান বৰষুণ অহাৰ লগে লগে মিলেটছ আমি এটা আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। তাৰে পিছত ধান ৰোৱাৰ আগে আগে বা বেলেগ খেতি কৰাৰ আগতে এটা মিলেটছ উঠি যাব। তাৰপিছত ছেপ্টেম্বৰৰ পিছতো আমি মিলেটছ আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। যেতিয়া আমাৰ পানী কমি যায়, যে পানীৰ প্ৰব্লেম হয়, তেতিয়াও আমাৰ মিলেটছটো ধুনীয়াকৈ খেতিপথাৰত হয়। মিলেটছটো গতিকে এতিয়া আপকামিং ক্ৰপ আমি প্ৰমোট কৰিব বিচাৰিছোঁ থ্ৰু মেকানাইজেশ্যন, ফাৰ্মাৰো যাতে ভাল প্ৰচুৰ পৰিমাণে ইনকাম হয়, সেইটো কথা আমি গুৰুত্ব ৰাখিছোঁ। একচুৱেলি এই প্ৰগ্ৰামটো যেনেকৈ ডক্টৰ চেতন আমাৰ ক'লে, তেওঁ কোঅৰ্ডিনেটৰ আছে মেইনলি। এই প্ৰগ্ৰামটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মিলেট ৰিচাৰ্চৰ পৰা স্পনচাৰ হৈছে, আৰু আমাৰ ইয়াত মিলেট যেতিয়া অলৰেডি বিলুপ্ত অলমষ্ট হৈ গ'ল, বাট আমি আকৌ আমাৰ ইয়াত চেষ্টা কৰিছোঁ কি কেনেকৈ মিলেট ক্ৰপটোক আকৌ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰিম। তো আমি এটাৰ ওপৰত মেকানাইজেশ্যন এছপেক্টত আজি ট্ৰেইনিংটো হৈছে, আৰু মোৰ দেন 50 ফাৰ্মাৰ ইয়াত আছে, ষ্টুডেণ্টো পাৰ্টিচিপেট কৰিছে। নমস্কাৰ। मिलेट कल्टीवेशन है जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, जो हम लोग का एनईएच रीजन का है, उन लोगों को प्रशिक्षण का माध्यम से हम लोग दे रहे हैं कि मिलेट को हम लोग कैसे कल्टीवेशन करें, जो मशीन को यूज़ करते हुए। अभी हम लोग को मिलेट वगैरह कल्टीवेशन करने के लिए बड़े बड़े मशीन्स वगैरह है, लेकिन स्मॉल फार्म पे करने के लिए हम लोग को बहुत ही कम मशीन्स अवेलेबल है। उसके लिए हम लोग को क्या सोल्यूशन कर सकते हैं, किस तरीके से फार्मर्स का डर्जरी रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरीके से उन लोग का लागत कम कर सकते हैं, और उन लोगों को फ़ायदा कैसे दिला सकते हैं। ये इसका हम लोग ये 3 दिवस का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम पे कर रहे हैं, इसमें लगभग 50 फार्मर है, जो धेमाजी डिस्ट्रिक्ट है, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट है, और मझौली डिस्ट्रिक्ट है, और भी आसपास का डिस्ट्रिक्ट से इधर फार्मर्स आया हुआ है। कितना दिन चलेगा? ये 3 दिन का चलेगा। ये आज 20 तारीख से चालू हुआ है, कल और परसों मतलब 22 तारीख तक चलेगा। हम लोग तो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम कर रहे हैं कि जो है मैकेनाइज्ड इन मिलेट कल्टीवेशन के ऊपर में। ये हम लोग जो मैकेनाइज्ड इन मिलेट कल्टीवेशन जो कर रहे हैं कि हम लोग ये देखते हैं कि जो मिलेट कल्टीवेशन है, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को इसमें करना है, फार्मर्स का जगह हम देखते हैं कि मैकेनाइजेशन लेवल है, खासकर हम लोग को एनईएच रीजन में बहुत ही कम है। ऑल ओवर इंडिया पे हम लोग देखेंगे हम लोग का जो पावर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एनईएच या हिल कंडीशन रीजन या असम कंडीशन पे ये जो स्मॉल फार्म होने की वजह से मिलेट कल्टीवेशन बहुत ही डिफिकल्टी हो रहा है। इसको हम लोग देखते हुए हम लोग को आईसीआर का एक संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद, वो हम लोग को स्पॉन्सर किया हुआ है एक एक्सटर्नल फंडेड प्रोजेक्ट। उसका तहत हम लोग एक 3 दिवस का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम कर रहे हैं। ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आज से चालू हो रहा है और 3 दिन के लिए चलेगा। इसका अंदर में लगभग 50 फार्मर्स है, जो धेमाजी डिस्ट्रिक्ट से है, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से है, मझौली डिस्ट्रिक्ट से है, और भी अन्य जो आसपास का जो गाँव से फार्मर्स आया हुआ है, और हम इस पे करा रहे हैं।